putih nami tulang. Selamat jalan babu tulang bodoh budu. Selamat jalan tulang sehat nami hagan numan. Tidak riham sunai turang sehat asa boy tabah. Tuhan mama kasomani hanau hagan numan. Keluarga besar di rumah hon. Horus Ijon jongjong rohanami kaganupan ampia tiler nyom bahta apa kon hanami saninam bani piga-piga arina salpu menurut hajol mau nanggo secara perawatan doma cukup puga ampia tapi sedoh pe uhur ni jol mana saut uhur ni Tuhan doha pena saut sonare domaho bani kuasa ni Tuhan ibagasai bahat doha ganupan hanami on nama mikir hon sonaha holi tapi Tuhan do nama memberi kesimpulan hubani kepribadian masing-masing izin hon hanami ma ho berangkat sadari hon hu inganan parsarananu andohar haganupan ahana hurang der na edidah ko sa dokah neon pakon na ihapon hanami buan maahe ganupan ambia haganupan hakurangan nami imaapon hanami maganupan aibam tadi buan mahaganup na hurang dearai hubani inganan ase sehat-sehat ase jorei ase dear hanami ganupan tadi konho mulai humbani sadarion rosi satarusni ijo ambia ben hanari macara terakhir hubam ban sadarion malas mauhur ni partun tiamu anami makatahon selamat jalan ma bamam bia bani inganan persarananmu pakon ubani partun tiamu baing harajaun ni Tuhan lebata terima kasih sonang mam kian sunai huma tengkon ham nami agak dua non sehat-sehat ibu ini ham sunai huma age woto nami put agak nupan potoku asih kuat kan nupan tadi kau kian nami omma ita sari di warga nupan omma parpudi tore kita kian tahun jana sehat-sehat mabau pumut kian amandu kian nu buisma kian nu selamat jalan mabamu kian anami nyombahmu andohar sehat-sehat das hulu benyari lo pebagal-bagal kan paupumu sunaige tohokam homa hanjai ase sehat-sehat tegenuan hanami halani kewajiban nami gokpe ama salinari hua tahun bamukian selamat jalan mabamu nasihatkan nami budimu pada skam salam nami bai opung bani tua bani bapa bani tongah bani inang sehat do hanami kian ipudimu sonaya ge genuk boto-boto nami pokon pahupumu selamat jalan mabamu kian do masonang ham ilambung ni Tuhan nebata Tuhan Yesus Kristus do mariap nasyam bani surga na hasonangan ni haganup julma sonay homa ubani nanggi sehat-sehat homa tinading ni kianon aseboy ididah kanami na itadik konham nanggion sonay hage bay boto nami haganupan lawe-lawe nami salanari selamat jalan kian mungkin damalang memburit mungkin pada salam bani si bapak pakon si mama ijakian sehat-sehat hanami ganupan makin sadari omma perpisahan bata tongah sadukahon bahak do kenangan nasi dingaton habbamu ya haganupanai kenangan indah mai ya, harapan nami sebagai anak niham itari kokam hanami sonai nang gia pakum foto-foto nami ibagas nasihat emak tongko-tongko niham jadi kita kuata mabamu tongah selamat jalan mabamu sonai mak selamat jalan ma bani nasi makela putih maurmu mana di kona nami terlebih manamburu sehat genjang umur ni halani nami pe perlu dope mangindo poda sonai dohma hubani aganupan edanami naopat
Sonai gi besan, sonai gi pahopu dalai pakonda boru. Anggo mulak holi sidea sehat-sehat ma da ubani na si Makela tonggo nama saya ganupan anami boy mangihut kon poda hata na umbamu jadi putih maur ni sunai dasana boy tahun selaku permen. Terima kasih mak. Bapak Dani, sadukah peringatku mulai hanami marjau Bapak Dani bujur doho benan sampai ho matua sampai ho paborhat hanami masa daron bujur doho lan. Terakhir Bapak Dani kenangan bahku hamba Bapak Dani tiki hoi Jakarta langong ko menelepon bahku Bapak Dani sahali om menelepon ho kaha langham si holan bahku nim mahua ho niku seng mahua di Jakarta doa kaha sunai nih Bapak Dani. Jadi yang gue Jakarta ho kirim salam beborutan niku aura dodo kahijon kahanim ay makenangan Bapak Dani hubakku tiki hoi Jakarta mulak-ulak ho Jakarta Bapak Dani langang ko manalepon sunai Bapak Dani. Jadi sesudah sonondo ase om mahape sahab ni Bapak Dani on hubakku tiki hoi Jakarta ay mapikiranku Bapak Dani Bapak Dani bujur maton di mo Bapak Dani mana dikup kana hamida toko do mama sidani laong gasirang apa ho hujai do mama sidani Bapak Dani mursi mohur mu mana diko naganu pahopum ni ombahmu sunagi hanamion hanami pe pasu-pasu hanami do. Oh jengis dalanmu mendapatkan Tuhani patong roton dimas beruta siapu dan lapenong marjabu tapi mudah-mudahan sukses doon anggo marontos hita bani Tuhan alani Tuhan do ganuk maramot kon hita. Selamat jalan Bapak Dani. Akad nasiam peti jenazah rumah. Ijon. Iya. Iya hubay nasyam tulang nami si payung. Ay namamupus bapa nami nadup marujung goloh ijon. Tulang bani panorang ondas mapanorang ni nasihol ma pamasukon rumah-rumah ni bapa hinaholongan ni hurnamyon ay naipupus ni nasyam. Iya sonon manaboy tarben hanami nagabi rumah-rumah ni panogolan ni nasyamon on ma iha malas ko nasyam tulang tonggo nasyam ma ipanginduhan nami ase boy tongon tarapo ka nami humbani pusok ni huron ando har sehat-sehat haganuban na ipudini on mana boy tarben hanami tulang ase on ma iha malas ko nur nasyam. Terima kasih ma nasyam pe tonong jabu purba tondong ijon ma ipadaskan nami humadin panasyam marhitihon ni si hurnami das mapanorang ni nalaho pamasukon hurma-rumah ni bapa hinalongan ni hurnamion on mana boy tarben hanami ase tokinari son hata nami no kanay huban tulang nami tonong pamubus si payong ase pariksa nasyam tokinari nagabe rumah-rumah ni parboruan ni nasyam. Terima kasih ma. Ya terima kasih hata honot tahu bani Tuhan bani lolo atta bagas pusok nuhur bani sadarion jadi Makela dom maroh nasyam perburu nami mendapotok kanami tondong nasyam tondong pamubus sonagi tondong jabu tongon ibagas pusok ni hurdo hita tapi marhitehon ni sihol ma pamasukon lain namion rumah-rumah ni halanidah kanami dom majenges tumang iben nasyam inganan ni layon atapi rumah-rumah ni hanami humbani tondong pamubus si payung margani malas mauhur nami saya andohor matongon sior benota acara adat paborhaton layon ibagas sadarion asi Tuhan matongtong na jongjong itongah-tongah ta
Jadi nasul pamasukota ma lain namion rumah-rumah ni anggohan nami humbani tondong si payung atapi tondong pamubus malas mauhur nami nadop jenges si benesiam rumah-rumah ni lain namion ay mahata nami humbani tondong pamubus si payung. Terima kasih mak. Oh kuat tuh tulang. Iya, malah suhur. Merbunga-bunga doha pe Iya. homa benesiam. Jadi Jadi malas mahur nami. ihadir honasiam matena tulang. Iya ihadir hokka nami mak. Si Olma nala pamasukon jenazah ni orang tua namion baki ni bapak namion hubani rumah-rumah ni. Benesiama gual nomor domu hujai. Jadi kalau barat, suara sokan terus. Yakat jenazah ke atas. Namboi. Disuruh ke tangan baru. Disuruh ke tangan baru baru yakat ke atas. Suara terus. Lang mampu. Hantar deba. Tapi tarik hujai dari tempat tidur, ditarik hujai. Hantar deba. Ya, coba tiap. Angkat ke atas. Dapat, iya, terus, awas kaki, terus. Horas, terus. Masuk ke tengah. Hujan, ya. Jalan macam tulang. Bani panorang sugut nyarion siul majalo konon nami on matuah ni gorang nami marhite hone par sayur majuan ni orang tua nami ijon patu pahama namar domo hujai. Terima kasih bawa di panggul nami dong may calona nami gual nami na parlobay hubani na siyang panggul nami ben hamma gunang manguduti gual na paduahon.
ka nami John humbani asuton bolon si marmata na siyam na lebay pakai hanami paroh ni boru si marmata pakon panogolan hubani hasuton si marmata pati panay siyam sada on ma iya lagu ni lagu sumpah ni sadia hubani namar tulang namar si dua. Siam tulang nami horahan pe perburuan nasiam magirosi panagolan nasiam pasu-pasu na umpan ituan neni hurnihan nami pondok nasiam marhite ni tortor sonah dong panginton nasiam guelnya itulang. Ya terima kasih mah hubani nasiam tulang nami si marmata ipondoskan nami we nasiam permusik nami nasihol mangondoskan pasu-pasu marhite ni tortor na humbani Tuhan tulang nami si marmata ijon hubani boru pakon panagolan patu panasya masada in mapasu-pasuin maratup hatani Tuhan benkam.
pasu-pasu ni Tuhan. Jadi yakin pokon percaya nami doma boy riah rondong kita tekinari nalaho manjalo haroro ni tondong tak langsung aja ditene. Jadi halanya ipangidon ayo bay na siap si Marmata pakon ni boru pakon dogolan. Pay majalohon kita si oras-koras ni. Nadong pesihol iya tortor na siyam maradop kon parujung golo ni laway na miyon. Iya. Tading maham na tading aido panginduan ni si Marmaton para musik nami lur-lur pabengkam kusin. Tertorho kita ya ganugan. Rela kita, rela bengkap konorang tonton. Rohman Rome ini ilu. Aido si isot tangka nami tor iuraskon. Tondong pamupus si payung pakon tondong ni tondong ta rosidas kubani tondong matanyari tondong bona sapardalan mana siam tulang dumulan nyai kubani na siam boru ni si Marmata persiapan na siam untuk membendem untuk kucai dop-dop mapasir sir na siam tukin na ita marsukun. Jadi kesiapan ni si Marmata susur mahita tulang si Marmata khusus ni aganup ase susur hita hubani iya taratakon. Mulai madohor tulang tay dohor na. Iya, mulai madohor. Iya. Agora madohor. Domadohor tulang tay. Baiklah, membendem Marita. Sopa konida pada luar. Hagarut taisa bersopa. Sada dua telu, dua lita balata. Iya, domadas tulang ay tuan. Domadas tulang ay. Ulang lebih jongkok, lebih udah dan bantah. Lape asih. Tarik nasiam dan tarik. Iya, sampai. Sampai, ito mati malah. Nama, buah kibain, sopa ko kita use. Haguruk kita bersomba.
Iya, dilo kita baca. Iya. Iya, domba dengar tulang itu, domba yuri. Iya, domba tulang sama nami tulang. Labe berdomu. Buat nasyatong, buat. Iya, tambahi. Ibang kumakon malah, ibang kumakon. Ang mapaduahon. Asa bagal-bagal melay. Iya, elek kita. Soba ko kita ubani tulang tay. Iya, nangay kita barsoba. Soba ko nita tortor honita. Iya, elek kilor kita. Ormas sa nami ubay na siyang tulang nami. Labe meremu. Sali ka baguar. Baguida tulang toro rumah. Berbeda rumah. Baguida tulang toro rumah. Baru jamu. Coba nak. Jalo. Iya, lagu tulang masak. Panorang on, ipondoskan nami mah hubena siam tulang nami si Payung. Terima kasih mak. Hubani nisyam terihmai wudu rumah. Orang kotona hamasa Asin yang terang dalamnya. Tapi kulihat berbeda akibat. Ya, ulangi goyang tulang, ulangi goyang. Lain macam harapkan. Jadi masabu au sebagai condong pengupus ni ambion on maganupan. Hupatan jalan hubin siap on mahanami haganun. Condong pengupus luas on. Jadi au mersahab hubani kino pernilaian baik boru. Yukan lima. Om balik dulu. Najado na lang kawinan. Agad bapa. Walang pagkukuro. Mararapiriya ko. Wala ba ito humuan doon? Bapa mo pedong doon. Hari. Walang pagkukuro lima. Jadi nasyam pada lagu berjabu. Kau kut nasyam musuh kuda. Kau kut nasyam nasa pagkaduduan yun. Ay masuk kay sadani ap nasyam. Ja ginupar mo dia.
Ijon rohdo hanami tondong pamupus ni layon. No kanay niya tapi do mamarsahap hambani tondong pamupus ni ham sahalak. So narisiol ma pada sonon nami hiyo na parpudi hubani layan namion. Do pasya ipeholi asitambay hanami sahap nami hubani na siyam. Ase marhitehon ni nebek kanami hiyo parpudi hubani na siyam holi. Sonaha holong ni hurnami hubani panogolan nami. Aido nalaw si patugahon nami hubani na siyam. Jadi boto naigi na siyam lay nami haganupan na marsanina. Khusus ni hubani na siyam panogolan namin na opat irumahon. So nari siyo na padason nami hiyo na parpudi hubani lay namion. Puri so na hape pambayin nami hubani lay namion boto na son ulos parpudi. Ay mamalas ni hurnami, ay mahumasakilian pusok ni hurnami, patuwak konsonahado putih ni ate-ate nami nalaho pabor haton lay namiok kanami. Say andohar ma matitihon ng pambayanin nami keikilasan nami lau paborhaton layon diar mahusus ni siyam keluarga ni tading ni layon haganupan terhusus mahubani na siyam panogolam nami na opat halak age pedong sadanadi nalapehot tapi posur nami bahani ganup surusur amoy nang sa itong Tuhan na campur tangan mamasu-masu ke depan lakar si goluh muda. Jadi hubatan na marsani na petene ase ibas na riapita pada son na songon ulos parpudi hubani layat taon. Maju pakon on mapanagulan asyam na do parlogin manada kita pon sa siyama hiyo parpudi ini. Ya Roman asyam bilang. Iring ham hubani musik sayup-sayup. Jadi hubatan na marsani na sebelum pada sita ulos na parpudion ase inggutok kita lebih sahali. Om malay ulos namin na sumunod parpudi hugo na siyam. Tapi lang marosog hape haganupan panugolan namin. Lang hape boy putus hubungan ta na martondong maranak boru. Jadi sunok perena terbek ka nami hubani na siyam hubamu. Pos tuhur nami asibagas na jenges ganup keluarga. Terlebih ma hubani ganupan panugolan nami irumahon. Sa ipas-pas Tuhan matene age pedom maperlobe lain namin orang tunai sedia mandok pakokam. Terima kasih mak. Horas. Dihut do marpusok ni uhur bani parborhat ni layon ay manalahu taruh konot taholi huingan persatokinan. Boto pos duhur nami hubamu halani layon jol mana bujur tumang doon totu boto aido ipadalan humani itong-atongan di keluarga itong-atongah ni haganupan hubani panogolan nami
sonaha bujuron ni ay dohoman iajarkon boto hubani haganupan panogolan namion terkhusus hubani nasyam haganupan keluarga terlebih mah hubani panogolan namin opat khusus hubaminang boru siang dian irumahon dome itangarhan nami kabar sonaha rencana nesul marumah tangga homa namin ibagas tahunon tapi jangan putus asa ya nang ya walaupun tidak punya bapak tadi ada bapak di sorga yang akan memimpin jadi posur naminang ulang ho marhitenyon jadi lupa hubani Tuhan serahkan semua kepada Tuhan naido hubani sa maganupan panogolan nami na tulunari sidalahi pokon sinaboru tarigan purba silangit purba pakpak purba tua ya maaf jadi ahane adop yazarhon layon hubani nasyam hinan pegang kuat-kuat jangan lari dari apa ajaran lain ini setahu kami dari Tondok Pamupus lain ini orang baik-baik diardo ganup memang haganupan kay bapak tuamu diardo haganupan tapi inang ingat tadi mama ahan adop yazarhon layon hubin ni mahinan ulang melembang humbani ajaran ni orang tua halani orang tua siol do uhur ni pamalas son haganupan ni ombah ni anjah mar sura do layon sanggah guluh ni maningon deran do haganupan boru kotene daripada au aido sura-surani ulang lupa hamar dingat hanami anggo sanggah nasapari parsautmu boto burbaton tang duham tapi anggap hanami duham boru payung anggoy rumah nami posur nami hubang boto aha na ibagas uhur nami ay hubani panogolan nami on maningon sonay do humani ibagas urmu maningon sonay do huma pampahinanmu ingat hamma habujuron nilayon hubamu homa nadup salpuin boto salpu maganupan ayang go umur ni jual mado boto marpanorang do da boto da lang hita mengukur kekuasaan Tuhan ulat nyom maha penes siam rumah tangga ay maha malasokam sumandu na siyam apokon layon songon Romeo apokon Juliet ijape tadi dah sada tadi dah hadu asi anggodi da lekon energi nando humbani halak nasa umur ni gantengan do humani apokon ni halak nasa bayani ai hatar di handi bahwa ham betul-betul memparuhur korlai namion tiki goluh ni tapi boto hanami pe membogai kabaran halani roh ya tahun si Juli sonondo kian tulang sonari i rumah sakit nini songon longur bani siang nyari do pangahap nami bani gadupan nama saon boto sangat menyakitkan kepergian orang yang paling kita cintai halani ondo hasoman Musa Pandriyah ondo hasoman Musa Dalan taridah sada taridah dua dona syam sadokah nion anggo patar boto masuk mamhu gereja masuk mamhu bani inang Naomi borat duai boto roh hubani sensus ni kuria pehumani anggo sadokah nion tangga bagal tor itulis do ijay tangga etek nini do mai petek zulma hida humani haganupan sonay age hubani panogalan nami sir-sir marbapa sir-sir marinang do nasyam sadokah nion ison holi do ma anak yatim nasyam humani anggo dong usul nasyam tong do ma langsung nasalpuin parlobay mahitaro kombinasi nasyam atap nas orang tua do memuka atap si jujung porsa nomor sabdo no kan muka roh bagus ya domah hubani nasya par musik nami ya buai hahurangan nami hanami namar tulang jadi kalau nyai ben hamba sumpah nami jon aganupan roh doha nami hubani tulang namion
sabay na siya ang parmusik namin na mga namin ulubi-lubi ni tunok niya namin. Harap kita makalaskan. Sana, dua, kayu, beres. Jalokon nami on mahumbani tunong nami, tunong jabu ay purba tondang. Janas saluran mana siya maranilur nami pakon tilang nami na marihut kon purba tondang. Sunay pakon ni tondong marihut kon irumaon. Anggo boy raninur niya nami. Purba ni tondong na marihut kon na marskanina te ay boy mara sa paket raninur niya nami. Ay mapangindon niya nami hubay na siyam iya tondong nami iya tondong jabu purba tondang iya nalahoroh na siyam huruman nami on. Ibas na marpusok na guru kita, tak ada maktawan terima kasih pada Tuhan. Ya huwag na siyang panagulan namin, lain namin, naburo namin haganupan. Ijon, kaya mamarsapan namin, perlubay perdosa namin, nasongon putih ini bersin namin. Memberkat kon, makalan namin yon, memberkat ton layon, asya perlubay perdosa namin, putih namin lebih. Parmusin namin, siwa perdosa putihan namin. Bayan nomor perdubuan uji lagu ni.
ma putin nami makala ay ijon rodo nami nasukot mo napabuhatan asa jaluhan sisi Tuhan dari sa mga parang namin pagkasal namin nagpatir ya kursi ngugur pada sa namin terima kasih ma dasar ma aturung balu huruta asa tursun kita kinara cara tete ya kon ma boto Doma babalu ho Doma perlu be lena mion ya tetap kita gol bagi Tuhan mertonggo jaga kesehatanmu pagurang-gudakon maupun namion para kulan namion ganuban jadi penhanamion boto balas mohurmu kalau mana terpenhanami bapakmu omakmu botom era jadi tokinaripe yudi dia nami acara mulai bersama. Terima kasih mak. Ya, sonahan na siyam tondong na legan no kanay do marsibon putih ni na siyam. Naido, atabi pasada mahaganupan ijon. Nay marani hurnami. Ang gusto na ijon man na siyam perwakilan de ba asetor parsimada na siyam bani horjaon. Iya. Huban na siyam musik nami, ben na siyam musik ni say hutuju haguluhan. Panagolan. Pujiin namin. Horus. Betul. Memang das dua beritahuan. Yakin dan percaya mambo to lang pitaham na pusukan urijon bari na perlobe dan namion hanya saja pagidok ka nami lang palagadyang hanay marsahap wala ni budari siul pita marsahap ikhlas so kita ma berakat ko kita ma layon semoga diterima di sisi Tuhan jadi martongko kita beri Tuhan betul masih tetap diberikan ketabahan diberikan pangapon tersulur kalani Tuhan do na memboto aha nalaho ibaga suhurta sipindota pusok nuhur malas nuhur uleven neron tori paragulan namin ng grupan pahopu ya jadi do sonop pekarir namin boto malas mahurmu sudah bani pagkulon kami semua ya sama pahopu sama Jeden di sini tulang menunjukkan kehadiran atas berpulangnya meninggalnya opung kita. Jadi hiburlah inang opung supaya cepat ya seperti strafo ya bernasional paper name pada Pak Jeden Mak Jeden ada kadekmu malas mau ni mana pak kata konstan bondo bani abang. Terima kasih. Na Tanjung Balai setiap roh terpudas dulayon leh bon nasyam gadungon ini ayo dong bujur tu manggulayon jadi si botoh nasyam kenupan ogolan nami kalau bapak kita ini hormat sekali baik bahat sidinga tuh makanya asal datang kami dari Kisaran dia tur siap itu ala siap nih siap dah hubut gadung itu lau dia hubudi age pe hubay mama kinan di Kisaran on kirim dalai hubania turang ingat terus lain kalian pun dia bilang datangnya Panogolan itu bang ke rumah senang saya jadi pangindon ambil bani hita genup unang bedong dingat kita nasalpu-salpu be marilah kita menyongsong ke depan yang lebih baik. Ya, semua untuk Panogolan kami. Inilah kami tinggal berdua kami tondang. Aku datang kasar bani opung, hanami dua nama. Parkisaran, par pengalbuan. On, adikku mohon. Tapi kalau yang Panogolan yang paling dekat memang kadang-kadang Nova, bang, tulang,
Walaupun di sosmed dia memang sering apa, tapi bukan yang lain berarti tidak saya kenal. Dan saya dengar itu semua baik. Jangan elanami setarikan nabu dari begini tulang, bagus. Jadi unang bemar lungun-lungun benasiam, ganup duit tamar pusuk niuhur. Cadakon hitam mahubani Tuhan, anggolayon do, lang adong na makataon no bujur layon. Bujur tuh mah. Jadi mudah-mudahan anjok ku atas buido hitam buat sada gambaran asya diut ko kita songon anay bani leon hubata. Ganup tondong nami, ganupan rodo penasiam. Terima kasih. Terima kasih bani Tuhan rono siam tondong nami. Bingo, ay manikku mersahab lakam rado persaya ralong no siam. Angguton di napas singon, anggoy ramo di Tuhan do, dami do kaganupan. Tenggo rodo simbolis. Ay lang anak ni Tuhan biyabe. Tapi au jarang do gereja, tapi persaya do bini di bata. Halani ay do roh, kadamian hubak ku ganupan. Halani cirikas ni maaf. Kristen adalah damai. Ang bahasa Inggris ni peace. Ang tongon-tongon di talak Kristen, damai di taganupan. Jom panugulan. Sini. Sini muna. Kasihan aku lihat kalian. Cuman kalian panugulan kunang. Mana si Puput? Dah, ya, baik kalian sehat-sehat ya nang ya. Kalau cemana tulang nanti kaliannya. Iya, kasihan aku lihat kalian ya nang ya. Baik-baik kalian ya. Jangan kayak tulang ya. Ya. Lihat yang jelek, yang baiknya tulang ya. Jangan yang jeleknya ya nang ya. Enggak ada orang manusia di sini yang sempurna, tidak ada. Semua kurang. Tapi kalau tulang ini memang kurang ajar, tapi jangan contoh ya nang ya. Yang baiknya yang nang ya. Semua popuk kuda. Ya nang ya. Nah, udah. Nah, jangan nangis lagi dah, teriganda. Jadi anima ganupan panugulan nami tolu ni dapada sayang kania panugulan indah sa panugulanku sengdong dapada jadi utaring hati salin hari air mata kalian di rumah itu jangan air mata buaya ya nang ya, tahu air mata buaya biar selesai masalah nangis, jangan, itu untuk selamanya karena kita keluarga dekat. Nah, cuman saya tulang kalian yang tinggal. Makanya saya sedih. Kenapa tinggal saya tulang kalian tinggal? Bukan saya tidak. Dong, DP nami. Ya, bang. Bang. Jadi bukan saya senang. Ada apa di kampung ini tetap tulang. Ya kalau di luar abang itu, abang ini. Kalau di kampung ini tetap tulang, ya. Nah, dari semua le. Lagi episode naik perpudi. Tahun sahab kule. Saya tong au percaya do ilan pung ini bata duham halani turuh ni urmu bujur urmu tong midahau le sonai gizahita rup uzuma bujur duham le ham da salekku sehat-sehat mau hanami tadi kita dikun ham le pada hanam apa iya lupa usih kata kayu sih ada mahir kita udah. Dan sunai sama keluarga si Marmata. Terima kasih binesiam sehat hidup nesiam dah. Adong kabar ge pada skam laku dah. Pasti saya datang. Hai naik sahabku terima kasih. Ibu tokku kakakku. Terima kasih. Saya semoga sehat-sehat metungon. Terikon leon sehat mitah ganupan. Naik mah. Pus muhur nasi mai. Ya, terima kasih bani Tuhan. Kita maronos bani Tuhan segenupan. Tapi ulang katang Tuhan, tapi dilaksanakan. Ya. Jadi perlu bisa lihat aku bani anggo paru mertiru umur perkakak doa. Jeneka. Tapi anggo bani adat tondong ditondong doa sadari Onijon. Jadi sonon doa ka memang haganupan hita julma dalam hujondo. Cuman masalah waktu dulu nomor beda-beda.
kita lang dibutuh hatigan penorang tak. Hidup ini penuh dengan ketidaktahuan. Kita nanya atas saya sana membutuh ahan dalam masa batta. Jadi sonai doh bani hamka. Hamne tarikon ni leon on ham masih dohoran. Ni hurnami diardo lang pala pusak tu uhurmu. Ala ni songon ikon kunayahi tapi nalahu jindo. Jadi adong kesempatan diberi Tuhan nu bani ham nagabe orang tua nih penugulan nami ijon ya ani leon do masing dong be haman do curahan hati ini anggo boy ya ajar kon siap hammo mani sedia hubani cara nadiar ay bahat dua aturan hita namang goluh adong aturan agama adong aturan adat adong aturan pemerintahan ya aturan agama ay may pudah kon ham na amaragama namar Tuhan ihor zaun hida ganup aturan-aturan ay ni huru agak terhindar doh hita dari masalah-masalah hidup ay mana penting sada jadi hanami au mewakili atas nama tondong ni tondong garingging do ijon jadi jelas ni ijon hanami roh do ijon ibagas pusok ni hurun tuduh kon bohi na mangahap kon sa pangahapan do hita marpusok ni hurdo haganup kita bani parlahoni lain namion malas suhur age ibagas pusok ni hurda makdani gomma mapon sonang sonari kon ni sanina namin kanay may manganggo baba ni Danion sengdong buhaton manggila zon ay maraholi sang skonom mutenenang tapi agi personay adong lubapatan na atas dalam mga pohiho bere mahasabaro ni bagas suhur mo halani mapanidani ng mazonang ay Tuhan nim holi mardosa lainang terima kasih Tuhan malanim biar kama Tuhan Bapa namiyaw ni lambung mo ay malas tunggo mo baya sing pisah ko na sunin buhay tumang dosonto tapi lubay panorangon puriwa tahun pesunay memang lang masuka kalmo piay tapi ay matunah kubamsada baya ya gugoho martonggo bain hasabaro ni baga suhurmu asesiat tonggo may bani na markuasa anami bani tondong gersang tondong gersang Bigo do marpusok ni bani parmisir ni makelam. Atanami bani ampak. Anggo ididah kanami sebelum marujung golu makelaon. Cukup sada do nasya. Ay mapangidah nami. Tapi ibagas mulai ni sadarion itarukon hita makelaon oleh bubani pasaranan satu kini tading maham ambur tapi hanami berpesan haganupanon lang adong rencana tapi rencana ini Tuhan doai songon panakubur ngindo ganupan ay ganup lang ibutuh kita ay halanya patigar ham maurmo torihkam izin boto nami pakon lawi nami pakon haganupan pakon ase tabah kam haganupan ay boy pagajang kanjang kanham sidia perlu pe sidia manjalo podah kumbangu ay mahata nami amburo secara khusus aldo perlu bani boto mungkin puri siya nanti lama sapur na minanggo podah-podah go tapi mungkin gua aku sendiri pengapku rado lang tarzalohag saudara halani gue tanokon gue namar keluarga si sononom matang si buratan partul tapi sada si jolomon betul gue hapkon dah halani adu perlubi sonon marimbakam gogoh kam martogo pindoham gogoh bagi Tuhan asetahan hamman jalo si bobo adu boraton jana ibere pikiran nubamu urna jengis na torsa ase bedi
guluhon. Ulang ang kuduit ibere babumbahat. Guay rado harus. Boy mar pikir bagas na torang. Ase wahap kon. Wow halani pasal dunia tahun nukenai perlu be pakunam ya. Gua kan bertonggo ada sa sini. Pintu ham go betuan. Ase tanam membuat si sadu laborator. Ase sunai mat tambai. Suan Nami ma masahap do bani tondong ni purba tondang ay ma nami sinaga tondong ni tondong. Marulak-ulak kita mah katahon terima kasih hubani Tuhan. Ija ibere kesehatan, pakon kesempatan, buhay hita sehat-sehat haganupan. Mga dopa-dopi bakay hinahulungan ni orang tua tahun sulay 5 tahun lain nami. Lang ulat nyo no hubihasa acara ta ulat das kubani sore. Dosi na manutup ko dari tong dobe iarapon hanami na siyam riapo kanami irumahon. Ay mapangindo nami tulang. Tentudas bani panorangon siwal manami roh kula bilobi na siya. Masosohon haganupan kaurangan nami sa dokahon. Halanya inyur nami asiben na siyam barisan on asiboy idapot kon na siyam hanami na siyam haganupan. Agi hudo pagjon na siyam diba? Agi hujon diba na melingkar sonon asi agi hujon diba melingkar. Agi hujon na siyam ya. Iya, tiga baris. Oh, dong dobe waktu. Iya, dong dobe waktu tulang. Boy pe iya Tuhan nami pasalay. Ase torjenges na siya minapot ka nami haganuban. Isumpak ka nami maritehon ni tortor. Sunah tulang boy maroh ka nami. Iya, halanya yung bani hita hasutot. Ibagas tortor roto kinari hita sumpah ku bani tulang ta haganuban. Kubay na siyang musik nami. Siwala na niro kula min tulang namin ang haganupan. Masosohon haganupan ang urangan sa dokahon. Pena siyang malaguni salin borbore. Hidup pangkalan duhur sobat mana
nami in mahumbas dua-dua sekitar ni tene. Pabuahon neja tongon dihut duha nami marpusok ni uhur bani sadarion in mamarhiteon neja parlo betongon sada bapay rumahon tene in ma menjupah kon Tuhan ta in ma hunaguri atas. Jadi ijon hanami in ma mangindo bani keluarga ase tongon tabah matene mungkin menghadapi nama saon. Ahafisarita ni ibalikon adong do rencana ni Tuhan na lebih indah itong-tongah ni keluarga tene. Jadi sunay humahuban ni keluarga haganupan ase tongon pudas matarapo inma apo-apo na humban ni Tuhan tene. Mungkin ijon hanami ahapilang tarbuan hanami tene terlebih kuban ni amboru onma piga-piga halak tene dihadihatan na humba si dua persekitar ni. Hapihan namin na boy mewakili hinautik ni inma humba si dua ya patugah kon bawah tani si sada ahap doh ita iba si dua baru ipala palehan nami doroh ku inma hurayaon tene malah suhur ibagas na jurgit do keluarga ni jupa kon hanami jon sunay humahan nami nadas kijon kuma ibagas na siat doha nami sandohar matongon sa tonggo hita se diar matongon hagudum pardalan acara bani sadarion tene musik nami Siol Marsalam Koleha atau peho rombongan naon basi dua-dua Benham laguni hidup ini adalah kesempatan. Amarhata Auma TTKL Tutukeladi jadi nasyam hata si pega kebaku kuwi nasyam na banami aga pesanon roh kutong hata tong kita sa tonggo ibagas Tuhan jadi aga pesanon pertandingan ni orang tua huata ibu dinyon tong dos riata hata si bengak kebaku onasa pakai hitam apalagi nasyam generasi penerus nameon ikatan rantai bersatu kedan teguh kalau bercerai kita runtuh jadi bagasai tong kita bagasasar tonggo alani ada sepang ada begorata nah begorat ni saron buat idunion Tuhan rasa boleh pakai dua rata soal goluh soal biasa dai hidup ini adalah suka dan duka halanya malah suhur age pusok senama terima kasih hanami umbani anak ay masanina di rumahon perlu bihanami makatahon
turut berduka cita hubat tahaganuk lang hubina siam hubat tahaganuk alani lang pitah na siam na maguan hanami pe hamaguan ko tasonggo tumang do hanami tikinay telepon ni ang kinami hanami alani sa do ko lang go huboto buritan bapang kinami lang go huboto buritan pero telepon hubak ko pagi-pagi dom mamarusung gulu bapatongah lang ko boto makatahon dia. Jadi terima kasih doa taron nami bukan Syam sanina nami jon sunai kibe panggi nami. Hamulai parujung goluh ni bapanggion ni hasomani ha nasiam do izon. Jadi hanami lang boy sihol do nami nuhur nami ikun izon do yan hanami hamulai parujung goluh ni bapanggion tapi sonahama. Halani kegiatan-kegiatan kesibukan nami pe homa lumayan do bani panorangon do pe hanami boy roh. Jadi hubani inanganggi AGP sonon parlau ni bapanggion memang om maneh harus hukum di Tuhan anggui bere Tuhan bana dohor lalapi lambung muyon sedahohon lang tahak kumaniham hampi holi buritan jadi ai mek Tuhan doho tahu malahon ai mek takut Tuhan jadi pemunanggi ikhlas kok kama bapanggion ase sonangi apa kon Tuhan sonai homani hubani boto pakon lain nami, pakon panagulan nami aganupan. Mari kita doakan Bapak ini. Kita ikhlaskan, jangan ada yang setengah-setengah ikhlas. Kita ikhlaskan, biar tenang dia bersama Bapak di surga ya. Anami makatahon terima kasih termasuk maai hubani sanina nami nai hutaon atau penahan raya usang. Memang dohor doh hita sarupah non tapi dohor doh mahita lalap. Jadi bagi saya agi hubani hita ganupan namar sanina nahan raya pe agi na ujung purba pe panginduan nami hasuhutan bolon panginduan nami ase ijon maname kita budari ase riap kita homa membaen sada persahaban sekaligus mengalu-alu tondong tahuma tulang pamubus kami rapukan nami si riap kita ijon jadi na berdahon nukana dong dumai jalo nami jambar nami mu bogul tumang jadi ay majambar ni sanina ganu ase riap mahumahita mengakunai buah budari ay mapanginduan nami hu tongah-tongah taganu jadi kubani sanina nami huma pasudin suni mado nang jumpur bambia suni mahuma harun nukanai ku istilah main nukanai tekate a tua rung istilahmu tekail no ter nah aduh lalap nuru tapi ayma tandani sehat dah belum dah dah jadi purini kata na mulak otok kenari ang kupangin dua kui condo ita hati-hati jalan dah ya hubani ita ona ganupan ayma pesan nami kasuhutan aseria pijon mahita budari on mahumbani koleha humbani boru ni hanami on masitolu huja pakol sitolu daerah ben ham musik nomor pardo makujai jalo Di sini
kami sudah berkumpul keluarga Tarigan Cikala dari Cingkes, sungguh berduka cita atas meninggalnya tulang Opung Jodi. Jadi untuk Mami sabar, kuatkan Mami, tetap minta doa kepada Tuhan, kam sehat selalu. Setahun yang dulu kita seperti ini juga, di mana Bapak Opung Gebi meninggalkan kita. Sekarang tulang Opung Jodi pergi juga meninggalkan kita. Maka kami keluarga Tarigan Cikala mengharap pada Mami, kuatkan berdoa Mami, minta kekuatan pada Tuhan, dan juga kepada abang kami Bapak Jodi sama kakak Mama Jodi, tetap ersada arindu ulah kam si panjang punjuten ke tengah kakak Mama Jodi ulang udah pergi meninggalkan kita. Kami pun keluarga Tarigan Cikala turut berduka, di mana tulang ini sudah pergi meninggalkan kita. Jadi untuk keluarga besar Saragi Simarmata, sehat-sehat semua, ditinggalkan tulang ini. Tersada arindu kerina, jangan nanti tulang gak ada lagi. Semua keluarga Saragi Simarmata sudah berantakan. Kami mohon pada Andu, terlebih abang kami Bapak Jodi, jadilah seperti di mana waktu hidup tulang ini, kasih contoh yang baik kepada kakak-kakak kami. Kami di sini hadir keluarga dari Cingkes juga mengucapkan turut berduka cita atas kepergian abang kami Simarmata Mergana. Kepada semua keluarga, terlebih-lebih anak-anak semuanya, semoga tetap tabah menghadapi cobaan ini. Kami berdoa Tuhan tetap memberikan kekuatan penghiburan bagi semua anak-anak yang ditinggalkan oleh abang ini. Terkhusus kepada kakak kami yang ditinggalkan abang ini, kami juga berdoa semoga kakak cepat terhibur. Tuhan memberikan kekuatan dari surga, Tuhan memberikan kesehatan. Biarpun abang ini sudah pergi, tapi kakak tetap semangat guna membimbing semua anak-anak kami sama permain kami. Begitu juga kepada anak kami si Dani. Memang dulu di Cingkes kami dibuat bapaknya, tapi pada saat ini kami hadir dalam keadaan duka di tempat ini kepada anak kami si Dani. Biarpun abang ini udah pergi, bapak udah pergi,
Tapi kami bapakmu tetap berdoa untuk kamu. Semoga kamu cepat dapat penghiburan dari Tuhan. Begitu juga kepada beberapa kami si Iwan. Semoga kalian cepat terhibur dalam keadaan duka ini, dalam ditinggalkan oleh abang kami si Mata Mergana. Marsa alam begas pusuk nehur, pelanyai batu pada siap masa ada lagu abak ni namang golo. Ya, onma lai rosina siam magadupan keluarga putih nami perhutasi borgung tanda ni putih ni hauguron nami terlebih mana lau paborhat pon layon nalahu mandapoton Tuhan aima hata nami boto ijonjong doha nami perhutasi borgung bahwa nadihut doha nami marpusok ni uhur bani parujung goluh ni lain ni holongan ni uhur taon on mahanami naroh malas mauhur na siam agi bagas pusok ni uhur
halani mardingat do hanami nasapari sampai sonari naenggap hanami do parhuta siborgung do anggona siam khusus ni layon. Jadi hata nami boto lang pala ganjang hubani na siam haganupan keluarga na penting haganupan na masaon maningon ondos konon tado haganup hubani Tuhan. Anggo pikiran ta sendiri do boto lang tarhorjahok kita pita hubani da sahita boy mangadu-adu sonaha ase podas tarapoh na siam do posi ipaborhat hita holi layon huinganan ni persotokinan ni aida sapos ni hurnami hubani na siam andohar bani haganupan panriahan pe Rossi Budari Arab do hurnami asitongtong ondos ko na siam hubani Tuhan ay haganupan nama saon maningon do pate pabotoh ko non ta hubani Tuhan. Siapa bang ujung ini? Siapa lagu ni isi do diha-diha. Hunhuta urung raya sanay kumarosi hunhuta pangarbuan bahasana ibagas putih di hurnami do pabarhot kunham menalau menjupakon Tuhan. Harus angko idah kanami selama on Bapa na penurut doon anjanah Bapa na buzur doon anjanah lang pitah na siyam humanalaso kon bilangan tapi digut do huma agir si kuryain mulai masuk na siyam terlebih huhuta urung raya sekaligus do kumay masuk na siyam menjadi anggota STM urung raya
ringgas do Bapak on hadir malak ihatakon hanami do sipata age ulang pala dihut ia markobas be halane doma usia lanjut aima 66 tahun hubani boto terlebih ia angko kamatian do manirang inang boto aina uazar do ay tapi marhitihon ni bani panorangon hanami nahun urung raya makatahon na mangarapkon hubamu ase puras maham ulang betangis gebawa na masaon lang rencana taon tapi adalah rencana ni Tuhan hananiay marhitihon ni na masaon puripe ididah kanami ham zana pangarapan nami ulang betangis sonay humaagiro si bani buru kagano paro si pakopu ase purasma terhibur na siyam bani namasa bani panorangon hatakay hata si tambahon doay tupuan na ibagas pusok ni uhur ijon hanami roh dohoma ay mahuta pangalbuan halani ihapkon hanami dohoma hanami pe na merasa kehilangan do hubani bapaon yahata nami hubani boru nami irumahon tongon anggo marsirang diri pakon hinaholongan ni uhur diri seng tarbain lang pusok do uhur tangis do haganupan sindohorni tarlobi maay boru nami age niombah irumahon tongon on manay igoran tene marpanorang do hape haganupan anggo idingati ham mar nostalgia ham adong do panorang nasyam driap tartawa driap mangan driap mandriah pasal pahop punami on panorang marsirang panorang tangis halani parlobi ma bapaon manadikon hita halani ay yahata nami hubani boru nami ijon boydo tangis ham tapi ulang ham tonjan lalap ibagas na tangis tapi marondos maham hubani Tuhan jaga ham huma kesehatan ibotoh kanami do anggo helaon on manabujur tumang doon anjaha boru nami ay maham manjado ham ibaen hela nami on ibotohan nami ganupan doay tapi hape on maparsirangan tapakon bapaon halani ay ulang hamboritan jaga ham kesehatanmu tetap maham marondos hubani Tuhan ay maharapan nami sonay humaage bani pahopo irumahon nasyampe ibotoh kanami do pusok do ur nasyam marhitehon ni parsirangan on tapi age pesonay pusokan do uhur ni boru nami irumahon anjaha penting mabani hiburan nasyam mamang hibur iya ase ulang lalap tangis ya ulang lalap tonjan iya holi boritan marhitehon ni parujung goluh ni bapaon jadi sonay mahoma hatanami terima kasih mak jadi hubamu kak sesuai hubani pati-pati anta lang terberi nami sadarion jadi dong peholi waktu nami huta STM roh pada cara ngapohon jadi pengindon nami ubamu patugah kamoli panorang ni atikan mah nami STM urung raya martandang ijai oli pada sekanami naskongon pati-pati anta jadi napa duahon ham ulang pala tonjantu pikiranmu alani bahat pe si pikiran bani arina loro jadi on mah nami naroh huta ya malah suhurmu nalang roho pejon ya marboha benon mam ay mahata humbani pengurus STM salinari hanami pengurus STM turut berduka cita bani parlahoni lae irumahon bani panorangon tetap kita mengetahuan
terima kasih bani Tuhan tene. Hasibe perlobe orang tua niolongan ya Tuhan halo beta tene. Jadi anami ambani ketua umum bani adat ni orang tua ta nadobi todoh nasiam. Jadi terima kasih ma atau konon nami perlobe bani seksi nadok makurzawan horjatai bagas sadarion tene. Jadi haganupan duma jorei ibagas sadarion anggo nama kalongi hita terlebih na siam masuguton ibagas na mangan do haganupan. Jadi bani butokku kebetulan au purbatam besari udau anggo na boto sada duita. Jadi hubadi boto nami jon na upat atap na ngape wali ibu dini orang tua ta jon tene idah na siam bay orang tua ta ay salaksiman daw ijon mungkin sunage baylay namin na tuloy tene. Jadi hubani orang tua namin pe ya tetap kam tabah anggon lang kendak tahun. Jadi hita namang yut kun mandon. Jadi ay mana boy tara paras kanami iba sadarion haganupan nahurang na kurangin na burit maay na lebih ya melebihi pasariat tamay lebihan nyarion. So na melebihi kata nami ambani seksi haganupan na may wakili ketua terima kasih mak. Hubali na siyang promosi namin. Hubali na siyang ma gambiri tobi basar. Bapak nado parlobe marujung golu. Sali sol marsalam marahita tane ujung hita mak. Odak sahali. Iya. Sambil marsalam hubani nasyam parmusin nami. Sambil marsalam huta pokon STM benasyam malaguni odak. Sari dan besar
mala mangalu-alu boru pakon panogolan. Benasiam makon rani si Talasari. Iya. Kembali nasiam baru, manrogop nasiam haganuban, somba nasiam tondong ni nasiamon. Manrogop haganuba. Sambil dilo nasiam ma, o bapa sada dua tolu. Iya, marbalos de bapa ay. Nasiam apa yon? Aparhon nasiam apa yon? Boruon, aparhon nasiam apa yon? Ya, hupinggir nasiam otik penortoran hupinggir otik. Maju nasiam si dalam demban. Surdukon nasiam demban nasiam. Manroko paganuba. Iya, palagi hama. Satur kam soh lebih nasiam suni. Ya, lape, tambahin nasiam. Tambahin nasiam, bakal-bakal nasiam. Lang palanya kami itu. Ya, seruko nasiam muse. Iya, lape ope, tambahin nasiam. Surduko kita di pantau se. Sambil elek kita tokinari orang tua ka. Surduko aja. Dinohita salinari, o bapa sada dua tolu. Iya, martaur do, holong do ni bapa. Anggolan ita do orang tua tahun dembatan apa toluhanon. Seda duit na perlu beli sedia. Surduko nasiam na dong tadi nasiam. Iya, abing nasiam. Haro-haro, Pak Lurah. Iya, on ma panagolan nami pahopu nadop ondos no kanay hubin nami duma itobus na siyam marhitehon ni demban na siyam. Ijon ipondos ka nami mahubin na siyam pahopu nami on panagolan on. Ase jenges pasikolah ko na siyam.
Mudah-mudahan hanjon huatas ipasupuasa Tuhan sekolah ni marbagal ibagas Tuhan asay songon harus ukon di Tuhan sunay age harus ukon ni keluarga. Tuhan mana marpasu-pasu asyan dohar hanjo kuatas atap iboto mandririt na dong irumah nami. Terima kasih ma. Sonari putih ma padas nasiam aima nalahu paborhat kon bapa hinaolongan ni hurtaon. Don ma nae putih nami bubamu ma tandani putih niur nami lahu paborkat kam doar ma ijalo Tuhan ham ilambung ni marhite onne lapor sayon lu bukan itu kan non ma terbaik nami non maha malas konurmu ulang mangioki ham bukan ni kanami nyompahmu ipudimu selamat jalan bamamu horas-horas mahanami agan uban latin adikmu doar majupahan pasu-pasu ma kanami agan uban lemar hata nami katanya putih nami onosok kita ma horas laho rohman nami laho manombah-nombah tondong nami ase ben nasiam male musik ni namar domu hujan. Musik nih pasu-pasui. Orang tua nami on na bujur tene. Ase tao mendoringkon malobe, doringkon ya pandoring nami malobe bapa na bujur.
Ibagas tong kuma nalah mapaburhat kun bapata.
ibagas tungkol mapaborhat kita bapaton mangudos kontungan na siya min ang palabi isa inunod tangis iya adong pe iya udah jenazah ni orang tuan hulalaman dan siya gual na mardo mahujay irik ma ihoras kon horas kanami horjon humay na siyam marhitihon ni namandalan hon adat si malungon hita bani parsay rumatuan ni bapa nami na parlobay marujong golo malasuhur nami dumajengis haganupan iben na siyam mardalan ni horja mubay na mamuka na bodari das kubani panorangon malasuhur nami sehat ma na siyam hanjon huatas jenges ko mapasarian ni pasu-pasu Tuhan hanami hasuhuton pe ibagas na horas ibu dini orang tuan namion terima kasih ma. Ijon do may zaluhan nami demban nasyam demban nalaw manakil hatani barugas tanda ni horzat kadum masalosay pay may sakilhan nami hatani uning-uning anon songon hatani na matua makatahon hodong-hodong na helpat ulang ipandurdurhon nini ang godong kanami na lebak ulang iparuhur ay matangon boras na sa nanging nini boras na sa supak horas manasyam na tading horas kumahon hanami na lumulak ay matangon jadi sonari isakilhan nami mahatani barugas o tulun nombas songon pamuzion pa bani Tuhan lang palitor-tor hok kita besi jolong boras tetap makoras kon tiap ujung di gual sonai mata na panggul par musik terima kasih mak. Kahon tama paragen daon bani parujung ni gulu bapa hinaholongan tejon mandoni hita haleluya nomor 100 siah ayat sada. Hargado bani panonggor ni Jehovah, hamatean ni halak na hinaholongan ni. Amen martonggo mahita. Hamba panami na inaguriatas, Tuhan ni namanggoluh age naduk mate. Doma ibereham anakmu Tuhan Yesus Kristus hamatean, halani dosa nami. Jana ipagoluham do iya asedapotan hagoluhan hanami. Say apohi hamma hanami na marpusok ni uhur, marhite parujung ni golu ni hasoman namion. Patugukam ma haporsayaon jana patugukam ma pangarapan na panggoluh ban nami. Azari hamma hanami, bani goluh nami ase ulang lalap kanami marpusok ni uhur, songon nalang mar pangarapan. Jalo hamma tonggo namion, bagas Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Filipi 4 ayat 7 sonon maihatahon. Anjaha damai ni naibatama mengatasi paruhuran inma manramot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus sahalinari anjaha damai ni naibatama mengatasi paruhuran inma
manramot kon uhur apa pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus. Oras mabata haganupan. Bapa inang nasiam tarlubih tene keluarga hinaholongan ibagas na pusokan uhur bani panorang on hamatean aima sadahal nadop iboto hita sekaligus sadahal nalang iboto hita tene sahalinari iulaki hanami hamatean aima sadahal nadomma iboto hita sekaligus lape iboto hita mase isobut sonai iboto hita artini langbe gabe rahasia haganupan hita namanggoluh on mambotoh do bahasa maningon mate do huli hita lang rahasia beai haganupan hita namanggoluh on sadar janah mengaku do suka atau tidak setiap orang yang hidup pasti akan mati. Lang iboto hita maksud ni aima agepe dema iboto hita namaningon mate do hita tapi pasal panorang ni hita atigan mate sonaha parmateta jana ija hita mate ay lang adong hita namambotoh tene. Porini pelang iboto hita atigan panorang ni hita mate sonaha hita mate jana ija hita namate ay sadahal na pasti nini hatani Tuhan nai bata na ipaondos bata aima dame ni nai bata pasti do manramot kon uhur pakon pikiran ni halak na tinadikon ni namate na parlobe majupahkon nai bata na manopa iya. Iyanan na manongtong bata dunia on tapi namardalan dohita manuju hubani iyanan na totap rosi sadokah ni Tuhan nai batama naman ramotkon tiler saragi simar mata on laho luar pakon laho masuk humbani sonari nari rosi sadokah ni amen aseboan hita mabakke ni hasomantaon hubani iyanan parsaranan ni paima ari parpuhoon ay boima itutup batang lanjar iboan hita hupanimbunan mandoding mahita itutup ke jenazah. Jadi turun-turunan dikit. Di ketuang jadi. Ini bebe ambil. Ketuang jadi. Rocok. Salibnya. Ya, di mana dong? Hah? Putar kutoru. Pelan-pelan. Hah? Langsung masuk ke bagian. Masuk. Pasti acara. Ini. Angkat. Miring dah. Oke. Anjing angkat. Lebih aja. Ya. Lurus. Ikut rel. Ini. Non. Ya, mendodi kita. Ibu satuan bukan dosa ki bersilang ni doiban domate tu
bani tanoh do parmulaan ni akulani tiler saragi si marmata on mulak main gabetano. Tapi Tuhan na ibata na manopa iya, pakon Tuhan Yesus Kristus na paluah kosi, apatondui na pasing na mandilosi bani haguluhan na sadokah ni inma man ramot konsi pay maroh ari parpudi. Asedom mainakon hitabak kini hasomantaon hubagas tanoman ibagas pangarapan, pagoluhon ni Tuhan Yesus do na matein bani ari parpudi. Martuah mana matei ibagas Tuhan in humbani sonari nari. Tongon nini tonduin na marsaran masidia humbani halo jaon ni sidea ay namangihut mabani sidea na hinorjahon ni sidea. Asangapon mabani na ibata na mambere pangarapan na sonay ay bata. Amen mandoding mahita. Jida Tuhan ka humbani haleluya 126 ayat sada. Na sorabe mubahi diha sulur ima Tuhan Yesusi ay gue pedi hadiah batai dunia on say marsirang do magira anggo mate dagingong. Kita martonggo-tonggo na niazarhon di Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inaguri atas say mapasimaguranmu, say Roma rajamu, say saut marusunirmu na gurito mamunsong naguri atas. Bere hamba panami sa daryo naguluhan ari-ari, sa sapamado sa nami sumantada sa nami, balilusan niya sa manamardusa do kakanami. Ulangan namin kubay hampar rajuan, kaluwa hamahan namin badi panganggo, ay hamdo si madaharajaon, pakon hagugon, apa sangapon sa dukan-dukan. Amen idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni nai bata bapa, apa para sauran ni tondui na pasing mamakasomani na siyam haganupan. Amen horas mahubat ta hagan.